Kenya ne oriwore koda piny mangima e Dhialo Odiching nogo mar rito bunge kaachiel koda alwora e pacho kaendi. Jotelo goeko mago mochung' ne weche mago mag alwora e kaunti no mano ma Murang'a koro ne obago nyasi ma kamaendi, kama bende ne gipidho yiende ma opogore opogore e alwora nindo mano mar yawo ma Ndakaini modore e kaunti ma Murang'a konindo, kendo ne gijiwo oganda mathur kaendi mondo mi onya chenro goeko mag pidho yien e pacho ka. Siku ya leo tuna commemorate International Day of Forest with the theme Forest and Economies, na ningehimiza wakulima wote wenye especially wamekaribia riparian areas wapande water friendly species so as to improve the quality and also the quantity of water. Kama bunge ya Murang'a tuko na jukumu kubwa ya kuangalia fedha ama kugawa pesa ya kununua miche ya kupanda katika the 7 constituencies, na sio tu miti, tunagawa mpaka pesa ya kununua matunda. Kwa kila ward kuna ile sehemu ya matunda yenye tunapeleka na tunahakikisha pia wote wamepanda. Kuna hizi policies zenye tunaziangalia kama hizi za misitu, kuangalia our wetlands ama wetlands zetu, kwa kujua kama hakuna policy ndio inafanyanga kitu inakuwa lazima watu wafuatilie. So mimi naweza sema kamiti ya bunge iko na kazi mzuri sana inafanya, na tunafuatilia kila kitu iko salama.